مزنك ليه البرخو مزكنا البيا مزكنا يا مرة محمد بن أوراج جانا oradaki bir keviye bu daha berbat. سدو پنجی مالن ام باقی چنارینه جوی درج مرا تو خدمت کی نای کرن وقتا اویا تنج ما اویا دخوازن فقط پشتی که اوی خو چی دبه پشتی وی کسر مال نای تو الحال ما و آوا ما میزه چولکا ناو مالا از قرازیو تنه توال آوا توالت آیه امش بیان نکانن درواز ببن لوی دری کلمش تعمیر نادن با ام سدو پنجی مالن ریمه ناوا گون برباته mesela bes orta günde der zamanek afte emnukan der basın kopri tünne zivistan av ulaşım zordu be oraya me pis riyame ya mesela aj günde her Diyarbakir ortamı o bağı riyaveran şehri 2 kilometre evci çeneki tamam şasayı zorte dernuten re pis asr riyame jela a fabrike hela çülyevan rete ve reji pis bu yani normal asubat ki taf kharabuye emnu kante de herrin başkacı yani emdukhazın nava gündeme ilaç bekeci boy meşa ilaç baveje o ceylan ameci tüneye ceylan amed pırda berin jiberkte yani em aga deyne meci tüneye em her vakt yani tuz ve ülkede qasime yani hakkı xu nadın yani em teve yani peri xu dedin mehbeme ay aveci em dedin o ceylan amed te berrin yani pırda berin o sorunma yani kanalizasyon önemli yani emjiberk yani bina tuvalet da emnukan her verin yani sağlık ocağı tünü zaten 105 malımego yani aile doktori hafte careti ev aile doktori roki hatta ivari bezor yani tenne khoşa yani çizik yani lazım mecmeral ve deri emdukazın sağlık ocağı çeke o zaten ve deri okul cihe orta okul cihe yani sağlık ocağı önemli nüfus yani per kara bağlığı. Bu da yoldu bak. Aynı ya rezalet ya var ya rogi duru beri seçimi hani çerçeveli bayrak yahuda parayı sakina. Riye nav günde metüneni çamur çelben mukavar ber dolmuşe sağlık ocağı metüneyi çamuru ber baram nuka bigiyen bazir. Riye meyik amte der bazir xarabane hem a قلبه هم باكورك حروزي خرابنا اللي مذكرين تنيي بلدي جواني قايمه وشد خوازن خوازر يا ما تشيبه حدور يا عند خواز صالق وجاغ جمر تشيبه عند خوازر يا ناب كنت چند قنار هني قش تشيبه امكان به هر بازير يا ما نابن حرت استمر صالق وجاغي متنن روات تنگ ومنوكا كده من تختورا ريه ما ناب تنن مذكرين تنيي اجيخ اليوم بالي چناريه وسقنتي من ازاتني كي شليه ده او در سقنتي نافغند هنن چن سيرو بري شيچم يعني اوي قومل var randın mekune kesi belanek ve qumele am dixwazin yani navgun ev çamur çedi am dixwazin yani ulaşım çebe و ریامه گند اوا در سر آسوبات 2 کیلومتر و چند سال عربت درون تین گشتوز گش او چامور چیده و امریکان تیده هر نورن ام دخوازن دورا مزل من جمعه چیک بلدی ام جاج بلدی دخوازن ام دخوازن تیل کلی حیوانه که نافزانش بای چوره düzenlemeyi چیه بهنکی ام دخوازن سالق و جاکل گنده ما چیه بزانه گند 105 مال مزنه aile hakimi kiti جمره yetersiz زانه ام دخوازن yani var doktor navgund her an için dedi nakhaşi çedim sıkıntı çedim her zaman dedim doktor doktor gil ve hep zane am ya doktor و başkacı am boy am 105 malın 105 malın و 1500 sahibi nüfus yani 1500 sahibi insan yaşamış bir günde de ama zaten son evde yani işi zaten boşun zaten düğerin kısal kesimi